Ini dua ning sampun sami ngeranjing room Google Meet. Nggih, sani mangkin Bapak jadi ngicen ajah-ajahan aja ngering alit-alit sareng sami. Sampun saya ge niki sareng sami. Sampun Pak. Sampun Pak. Ngiring sani mangkin kekawitin demun antuk penganjali umat. Om Swastiastu. Inggih. Duaning mangkin puniki kari wenten kering agung puniki COVID-19 minabang nike awinane Bapak ngicinin pengajahan ring daring puniki nggih. Nah, untuk punike ngiring napi wasane state margian indeks protokol kesehatan sani kajutang ring pemerintah. Nggih. Nggih. Sedurung ngelantur puniki antuk pepelajane ngiring numun Ida Ayu napi wasane berdoa rumun, pimpin doa rumun. Pak, semua siswa ikut berdoa. Selesai. Nggih, sukses Ida Ayu nggih. Nggih sani mangkin Bapak sampun jagi ngicen absen demun nggih. Iki ring kolom chat nggih. Ring kolom chat. Sampun kecingak nggih. Pak. Nggih, minabang ali-ali teh ngabsen pun usan punike. Nah, sani mangkin sedurung irage nglantur ring materi pengajahan. Irage sareng sami patut punika ngelestarian silih singgil budaya Bali enten lian wantah sekar alit puniki nggih. Tur ini irage melajah sampunang irage ajri manah tekening iwang ini nginata mayang sekadi pundul-pundulan besini ini sesai sange pasti kemangan punika masih taler ini ngiraga sesai melatih pasti ke digelis weruh nggih lan waget nggih. Nggih, elingam nike pada sisi nggih. Nggih, Pak. Nggih, sukses semua. Nggih, alit-alite sareng sami sedurung nglantur pepelajaran dawuh pertemuan sane sampun lintang iraga melajan napi. Nggih. Sira sane uning. Inggih, terus nike. Irma nike. Iraga indi melajahin puisi Bali, Pak. Inggih, patut. Irma nggih. Nah, iwau sampun lataran majeng Irma menika menika indek puisi Bali nggih. Nggih, tapi wasane ring rahina mangkin Bapak jagi nelatarang indek sekar alit nggih. Nah, wenten tetujon pepelajaran sane jagi pacang kepanggih. Nah, durus cingakin ring slide puniki nggih. Sampun kecingak nggih. Sampun, Pak. Nggih. Tetujon pengajahan sane mangkin punike melarapan untuk ingatkan video pengajahan tur kulasanayang publik bagan punike mangdep aliti presiden analisis lan merediksi tetua utawi unteng sani wenten ring teks sekara alit sani maksara Bali lan huruf Latin untuk percaya diri tingkale harapan untuk video tur pelaksanaan publik bagan para sisir presiden ngerite abait pupuh lan mau pulang untuk manah sane gegiat mau tamu. Nah nike tujuan sane jagi kepanggih
tatkala iraga melajahin sekar alit puniki nggih sane mangkin ring tujuan nyani punika alit-alite sane patut iraga uradiang enten lian wantah kaping pertama nguradiang video nguangun kelompok melik bagang indek LKPD nelatarang pikoleh LKPD lan nyutetang pengajahan sampun ngeresep alit-alit sareng sami Sampun Pak. inggih suksema Sampun Pak. mungkin alit-alite cingakin gambar puniki nggih napi niki kecingak gambar nggih ampun kecingak niki nggih Sampun Pak. napi kecingak iriki gambar napi niki Yang Pak. nggih terus Gambar tulisan aksara Bali lan gambar pemandangan banding tulisan Latin Pak. nggih suksema niki lantur niki gambar napi niki Yang Pak. inggih terus Ngenenit indek baik pupuk Pak. inggih nah wau sampun kecingak ngenen indek gambarane punika nggih suksema niki sane presiden sampun nyawis nah mangken ngiring para sisya anu tang ring gambarane punika ngiring iraga sareng sami melajah nganalisis kedua pupuh ring susulatan Latin lan aksara Bali saha ngeriptu contoh pupuh abait indayang alit-alite piasayang video puniki nggih Om Swastiastu. Melarapan antep kewicaksanaan dani sangudaning jagat Bali lan nayak praja ring uwidangan pemerintahan Bali ngelingin indik ngasriang dur ngajegang basa sastra lan aksara Bali antep punika ngiring sareng sami sikiang kayuni ngelaksanayang pewangunan sani kedasarin antep mana namun sak kerti ke Bali menjalaran antep olah pewangunan buan merencana mangdemanggih Bali up anyar utawi pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru inggih idedani pemiarsa sareng sami melarapan antep video ajahane puniki titiang pacang nyobiahan indek sekar alit tetujon melajahin sekar alit inggih punika mangde presiden ngewacen wacana pupuh lantur presiden nelatarang pada lingse sekar alit alar mangde presiden nembangan lan ngicinin tur nguningin tetua pupuhin punika pada lingse inggih punika ugal-ugal sane ngiket ring sekar alit mindekadi guru wilangan inggih punika ugal-ugal wanda sejeroning acarik kaping kalih guru dingdong inggih punika ugal-ugal wangun suara ring pengentak krune sejeroning acarik kaping 3 guru gatra inggih punika ugal-ugal kata carik sejeroning apade lian punika wenten pat-pat penikan sane keni keturekse sejeroning ngewajan sekar alit kaping pertama onek-onekan inggih punika kepatutan wacan kaping kalih reng suara sane jagi nuntut kayun kaping 3 guru dingdong kepatutan suara penguntak acarik rares penguntak raras utawi mimik semite agem inggih ide dari sareng sami ring sekar alit wenten dase pupuh kaping pertama pupuh sinom kaping kalih pupuh semarandana kaping 3 pupuh mijil kaping 4 pupuh mas kumambang kaping 5 pupuh pangkut kaping 6 pupuh ujung kaping 7 pupuh ginande kaping 7 pupuh ginanti
kaping sia pupuh dulu kaping dase pupuh dangdang ule inggih sani mangkin tidiang jagi ngicingin imbe ngewacen lan negesin silih siningil sekar alit inggih punika pupuh ginade sastra agama budaya inggih pidaging nauga ngatur titian ring paru pemireng wocapang dahat mautamu pisan sastra agama lan budaya ni namun saat kerti ring bali soani keanggen piranti jalaran ngewangun kesukertan jagat Bali ini ngastiti jagat suwarga manti side ngeruruh rasa swarganing jagat ring Bali Bali dewata Bali punika pinake pulo dewata sane sampun keloktah ke Dura Negaru ninden basa aksara ngiring sareng sami mangde setade nindihin basa lan aksara Baline puniki ajak Bali manggih trepti lan sukerta inggih antuk unike pasti ke basa Baline setrate ajeg tur side nemu ketreptian lan kesukertan inggih wantah asa punike pidaging video ajahane puniki minabang wenten kekirangan antuk atur matur titiang tenlali ngelungsur geng rena sinampura inggih iwau sampun sisir sareng sami nyelehen indek video inucap mangkin Bapak jagi ngicen alit-alite LKPD ane sampun share Bapak ring Google Classroom
utawi PA Group. Sani mangkin durus alit-alite milik bagang sareng kelompok sekadi sani sampun Bapak bagi ring pengajahan sani lintang LKPD punika kekaryanin suang-suang sisi mangde sami resep tekening materi. Wenten pitaken alit-alit? Nenten Pak. Nenten Pak. Nggih, sukseme. Inggih yen nenten wenten pitaken durusang makarya nganutin pituduh sani wenten ring LKPD. Dulu ini nggih. Nggih Pak. Nggih Pak. Nah, selantor nanyane yen wenten pikobot dikala ngaryanin dados nike metaken utawi milik bagang sareng-sareng nggih. Jadi sani metaken. Bapak Nggih. yang Nggih, metaken. Citra. Nggih. Yeneng makarya pupuh, wenten sane kabaos guru wilangan skadi kruna satya, nika kuda wandane Pak. Tiang kari kampiambang niki satya telung wangde, napi satya duang wangde. Nggih. Nah niki wenten pikobot saking Citra, wenten sane preside wantu apa nyawisin pitakene Citra. Tiang Pak. Nggih terus Irma. Yeneng sesuratan satya nike wanta duang wande. Sa ditambah tia duaning poleh arde suara ya. Nggih sukseme nike. Nah, indeks suratan satya punika wantah kalih wanda nggih sa plus ya nggih. Wenten malih sane jagi metaken? Ten Pak. Nggih. Nggih terus karyanin LKPD yening wenten pitaken malih beli bagang nike ring kelompok usan punika wau beli belakang malih ring pantaraning kelompok nggih. Nggih Pak. Nggih. Sane mangkin Nggih Pak. kelompok sire sane jagi nelatarang indeks pikobot karalite puniki. Tiang Pak kelompok A. Nggih terus Irma. Inggih Bapak sekadi tiang pupuh sane teksnyane maaksara Bali nike wantah pupuh ginanti. Tetua sane wenten irike inggih punika indek nebus dosa. Ring pupuh masurat Latin nike pupuh ginade tetuekne raga pangnya mamolos Pak. Nggih. Sire malih nike kelompok A. Indek ngeripte pupuk kelompok A makarya pupuk Nggih Citra. ginanti. Sangyang widine utama punika patut baktinen ngastiti jagat sukerte serade baktine pupunen mangde manemu raharja sajroning raga maurid. Nggih mangkin tegarang ring kelompok B sire sane jagi nelatarang. Terus Tiang Pak. nggih terus Midayu. Indek sorah pupuh ini sampun patut nike ginanti. Sakewenten tiang tercampur sarang kelompok A. Indek tetua nyane ring pupuh sane teks nyane. Maaksara Bali tetua sane wenten irike inggih punika indek rahina siwelatri. Pinaka gagalaran hayoga samadi terkaangge ngelebur dosa. Ring teks sane maaksara Latin soroh pupuh ginanda. Tetua nyane iraga patut ngelestarian budaya agama lan sastra mangga sida ajeg tur sukerte rahayu. Nggih, sire malih nike kelompok B. Tiang Pak. Nggih. Indek ngripte pupuh tiang tercampur sareng kelompok A duaning ring cari pertama nike wenang 8U. Sepatutne Sangyang Widine utama kegentosin dados lengkara. Sangyang Widine keluhur. Nah, niki wau nganutin guru didong lan guru wilayah nyane 8U. Nggih. Sukseme nike untuk penyawis nyane nggih. Nah nike sampun becik pisan nike indek pupuhe punika wantah sane maksara Bali punika wantah pupuh ginanti. Ring maksara Bali nih punika ngeninen indek rahina siwolatri pinaka kegelaran mayoga semadi tur kaanggen nglebur dosa. Nah ring tek maksara Latin punika pupuh nyane ginade tetua nyane iraga patut nglestariang budaya agama lan sastra mangda sida ajeg
tur sukerte rahayu. Lan tatkala ngeripte pupuh mangde 8U dadosne dicalang punika kuduna utamane gentosin antuk kuna keluhur. Wau patut nggih. Icen kekoplokan nike ring kelompok B. Nggih, suksema nggih. Inggih duaning publik bagan sampun puput. Terus sani mangkin unggahang hasil pekaryani wau ring Google Classroom. Inggih minab sami sampun mupulang tugas. Nggih. Bapak sampun nyingakin puniki tur nureksain. Nggih. Nah manahang Bapak sami sisi sampun resep nggih ngeninin indek merediksi tetua sani wenten ring pupuh lan makarya abet puh nggih. Nah sekadi punika ampun Ida Ayu sampun becik pisan punika pekaryane dan wenten sane iwang tur tetua lan ngeripte abet pupuh nggih. Lantur punika kasiang taler sampun becik indek nemunin tetua nanging indek ngeripte pupuh guru wilangan lan guru dingdong nike cari pertama nggih kari iwang duaning nike kadaringin 7A yawanten sane patut punike 8A nggih. Lan puniki ring citra kari iwang niki kedek nggih. Indek ngeripte pupuh. Nah ya diastun nike boleh KKM cudet mengkegiat nggih. Jemetang ragani melajah kelas 3 sampun molihang sani indek nilai sani mengutama. Inggih sisieu sareng sami irage sampun rumase kegiat pisan puniki nyaringin pepelajahan. Terus icen koplokan ring kelas 11 IPA 1. Nggih. Suksema nggih. Ngelantur duaning alit-alite puniki sampun sami resep. Nah sane mangkin ngeninin indek prediksi lan makarya abet pupuh. Terus sane preside nike ngicinin penyudet utawi ringkasan nggih rangkuman ring pengajahan puniki. Serius sane preside. Tiang Pak. Inggih terus Komang Ayu Citra. Sekar alit inggih punika cerita sane metu saking wit pikayunan sang kawi. Sane mawangun antuk puisi tradisional sane prasida kagendingan antuk makudang-kudang pupuh. Sakadi sinom samarandana Mas Kumambang mijil pucung pangkur ginade ginanti dangdang gule durme. Inggih ngererah tetua pupuhe anutang ti ring wangun lengkare sane kasurat. Inggih makarya pupuh anutang ring pada lingsani. Inggih suksema eka Ari Citra. Sandukan alit-alite sampun preside nyudetang daging pelajane sane mangkin. Selanturnyane sampun ngewedar indek kuisis lan evaluasi ring Google Classroom nggih. Tur alit-alite mari jebos karyanen punika nggih. Ring pertemuan selanturnyane irage pacang melajahin indek paribasa Bali. Paresisye Bapak Nunas mangde melajah ring suang-suang jero nggih. Nah sani mangkin santukan sampun jagi muputang puniki pengajahane. Terus punika ketua kelas pimpin doa penutup nggih. Terus Nggih Pak. Saat mangkin sampunan. Mari kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. inggih suksema. Inggih duaning pelajaran puniki sampun puput. Bapak sinep antuk para musanti nggih. Om Santi 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 Om.